Passat sedan kuzovunda. Motor коробкалары жақсы. Motor коробкалары жақсы дейді. Зимаға қышқа алмашылған. Шынай болған 6 жылдысты құйылма титанында. Үстіне рогазын байқап қойыңыздар. Рогазны каждый седан Passat'ында да бола бермейді. Оформление таза дейсіз, юрист жағын сразу оформить етіп береді жаңғы жойынына. Кімде-кім Passat 1.8 монозын іздеген болса, жақсы состояниеда мотор коробкалары жақсы дейді, тұрматты ғанда. Көріңіздерші. Айнек көтергіштер 4-4 механический. Салонына бір ұхоттың керегі жоқ. Жарылған, атылған жерлері жоқ. Порогында бар екен, мұндай жерлер. Ең главный ештер ашылып жауып аткен самостоятельно. Көріңіздерші. Фаркоп бар, рога бар, оформление бар. Болды, да, не керек сіздерге? Газ болған оқшайды мұрыт. Газ бар бі? Газ жоқ, газ оборудениесі жоқты. Баз 130 мың сом, ұрмат тұғандар. Көрсеткен номерға чалып байланышыңыздар. Обмен жоқ, только наличка. Обмен жоқты, только наличка. Бұға вложенияға жоқты, вложения сіздерге келелі түшірбейлі алып кетесіздер ғой деймін, ұрмат тұғандар. Осмотр, покровка до. Subaru Forester 2003 жылғы рестайлинг кузов нұрмат тұғандар. 2 куб, 5 турбина. Вложение, лагочкен жерлер бар екен, мотор, коробкаларын сұраза, мотор привозной базылғандай 80 км чашымен базылған. Жақшы протекторде. Так, размер 17 оқшайды, 17 құйылма титанында екен. Көрсеңіздер болады, кузов ровный, серьезно ұлған, соғылған жерлері жоқ. Шынай жерлері бар екен, лагочка тұтқан жерлер. Анаң майда чүйделер. 4-4 покрышкалар оп-оқшош дейді. Android монитормен коробка қосылғандар өте соңды. Forestерлен білесіздер, коробкасы оңаймен өлбейді. Ручниктер іштестіген өте плавно, подлокотник заводской, постаканник бар нерде. Айырылған, тұтылған жерлері жоқ, айырбаға атқан емес. Өзінің паласында таптазы кімде-кім жақсы состояниеда Forix дегендер болса, соның сұныш, соның вариантында. Көрсеңіздер болса, стойка, порог, аркалар бүт орнында. Сери кузовында чаң көтерімді өте сон. Газ бар бі? Газ жоқ, только бензинде 2 кубында. Состояниясы жақсы екен по кузову. Серьезно дефекттер жоқ. Мына көрсеңіздер болады, даже наклейкасы Корея өлкесінде шығарылған болды. Айнек көтеруші 4-4 электрический. 650 мың сом деп қойды, сүлеші жолмен келмен. Обмен варианттар жоқ дейді. Только наличка. Көрсеткен номерға чал, байланышыңыздар. Осмотр айтматан баяғы. Желекті байқаңыздар. 124 поддержка. Не мотор дейсіздер бе? Rexton моторында. Турбина тауып алсаңыздар болады. Қытай турбина 15 мың сомды басып алсаңыздар бұл. Самолет болып қатты, анткені бұл 4 тонна, 5 тонна тартып жүрген мотор. Так, вложение, кузовта ешбір жерінде жоқ кен, ұрматты ондар. Шундай, лет азында кен. Бірақ бұға түшіп беремін дейді. Ромашка титанында 15 размерде өзіне шайкеш келген сұлу олған. Оформление юрді саға таптыза сразу оформить етіп береміз. Кузовында мемен чоғып тұстар, чоғы көрөз аз. Кырша, мұрша, зазор, не зазорларын байқайбыз. Стойкалар жақшы кен. Картердің дверлері искусственный емес, натуралин дереведа. Көріңіздер, кімде-кім дизель сүйіншілер 124 өте көп. Біз іштегенден бері көріп атам, біліп атам. Так, порогтор стойкалары жақшы кен ұрматты онына. Көрсеңіздер болады. Айнек көтерішті 4-4 механический фаркоп бар екен. Мына сіздерге прицеп күсір олзаңыздарды өте сон. 3 куб Rexton мотор тарту өрет. Қанша олзаңыз тарту өрет. Арқазынан 4 тонна чирка олзаңыздарды тарту өрет. Көріңіздер. Таза екен, ухожный екен. Баз ұрмат туғанда 180 мың сом. Дөңгөлөгүн эле түшүп берем дейт. Көрсөткөн номерге чал, байланышыңыздар. Осмотр Айтматов районунда болот. Покровка болот, Курбска болот. Чал өрүңүздөр. 80 мың сом бир аз кемимен тугандар Audi S4 мынакей тугандар көрүңүздөр, байкаңыздар бир. Сонун вариантка чыгат. Вложениясы кузов, анан мотору бир аз майжайт дейт. Ата только техпаспорт коло штраф аресттери жок. Кузовтор мынакей ушундай көрүп аткандай эле, байкаңыздар. Сонун вариантка чыгат мынакей. Кимге нары берге тала түскө алып коем, айдайм дегендер мына сиздер үчүн тугандар. Байкаңыздар. Жууп тазалаш керек. Кузов көргөндө эле мынакей, как она из видеодон көрүнүп атпайбы? Шпаклевкалары бар. Ушундай. Так, 2-3тө тугандар. Базына келе турган болсок 80 мың сом деп койдук. Сүйлөш жолдор бар, бир аз кеми бар. Обмен дейт, обмен малдарга караштыра берем дейт. Көрсөткөн номерге чалыңыз. Биздин автосалондун машина. Данный момент машина жүрүп турат тугандар мынакей. Фаразын 3,5 мың сомго салдым дейт тугандар.
көп нерсесин салдым дейт. Мына РФ номерде туугандар, штраф аресттери жок. Протекторлар төртөө тең жапчаңы салдым дейт. Кече жакында эле. Салонуна кирип, кимге арзан матчсыз кызык болсо туугандар, баазын айтам азыр. Акустикалар жакшы экен, печка Ташкент туугандар. Жаңы чехолдор салыныптыр. Мактап пылесос бар экен. Байкаңыздар туугандар. Кимге арзан матчсыз кызык болсо туугандар, чыгарылган жылы 2012. Баазына келе турган болсок 60 000 сом деп койдук. Сүйлөш жолдор кем бар. Обмен бар туугандар. Passat болсо дейт, үстүнө кош берем дейт. Көрүңүздөр туугандар. 60 000 сом. 1.5-16 клапанда мына урматтуу туугандар. Nexia 1-чи поколениеде келди. 2005 жылкы. Так, 16 клапанды көпчүлүк айтат да, ийет, бирок кожоюн 128% гарантия берип атат, ийбейт дейт. Оформление сразу өтүп берем, доверенность жаңы кожоюна жаздырып берем дейт. Жакшы протектор менен урматтуу туугандар, ушундай арзан машиналар болсо алып келиңиздер. Бул шыр эле сатылат да азыр. Көрсөңүздөр болот, пароктор жакшы состояние экен, подлокотник бар. Скоросттор кошулгандар плавно дейт. Main главный мотор, коробкасы жакшы дейт. Көрсөңүздөр болот, калганда плюс стоп жазып аласыздар. Чириги жок дейт. 02де 02 кайсы регион болот, комментарийге жазып коюңуздар. Төртөттөн опошош титанда экен. 110 000 сом көрсөткөн номерге чалып, байланышып, срочно здесь бир жума ичинде сатылышат дейт. Чала бериңиздер. Ассаламу алейкум, Талас жамааты. Кимге левый руль автомат кызык болсо алдыңыздарда турат Kia Rio. Чыгарылган жылы 2005 1.3 автоматта туугандар. Вложение жактан сразу айтайын, лобой алмаштырыш керек, дөңгөлөк алыш керек, анан кийин ходовой жасаш керек туугандар. Передний часть болду. А так мотору, коробкасы жакшы. Мотору жаңы базылган привозной туугандар. Май вообще жебейт дейт. Коробкалар теппейт, сокпойт. Кимистен кажети жок, бүт бар иштейт туугандар. Төртөө тең электропакет, мафонор жакшы, печкалар жакшы туугандар. Рагалар менен оформление жактан так сразу өткөрүп берет. Эч кызат болбоңуздар 08 доверенность алып берет туугандар. Байкаңыз. Биягында бир көрсөтүп коеюн. Так, базына келе турган болсо 180 000 сом деп койду туугандар. Сүйлөш жолдор бар, кем бар. Обмен бар дейт, обмен Passat болсо дейт, кой берем дейт. Көрүңүздөр туугандар. Көрсөткөн номерге чала бериңиздер. Өткөн ушу гольфту жүргүзүп берсеңер 5 000 сом скидка деп чарбадым беле, дал ушул данный момент жүрүп туруп, отурдуңуз айдап кеттиңиз. Протектор жакшы урматтуу анда. Болуш эле. Көрсөңүздөр бия. Лайк. Бисмилла. Лайк. Короче, силерге пол оборот кылып койдук. Көрсөңүздөр болот. Жакшы протекторде төртөө тең алмаштырган, фаркоп жок, фаркоп чиркеп алсаңыздар болот. Поля түскөн арка беркиге жаска заготовка кылам дегендерге сон сунушта. База 65 000 сом болор, база урматтуу услуганы иштейсиздер, алып кетесиздер болду. 65 000 сом келип алып кете бериңиздер. Сиздер үчүн жүргүзүп койдук. Чала бериңиздер. Вообще ойлонбой туруп ала турган спринтена сиздерге келди. Эки сидай мотор привозной базылгандай. Буну урматтуу туугандар, линиясы бар. Кировкада, Таласка, Нарвет, Бишкекке линиясы бар. Линия биресе өзү эле 100 000 сом турат. Сиздер үчүн 750 000 сом деп койдук. Обмен варианттар караштырып беребиз, урматтуу туугандар. Наличка болсо реальный конкретно түшүп беребиз сиздерге. Оформление сразу өтүп беребиз так. Для себя жазалган, урматтуу туугандар. Вложение жок, отурдуңуз, айдап кеттиңиз. Салонда кирсеңиз жакшы протектор салынган. 4 дөңгөлөк жаңы салынган туугандар. Акустикалар жакшы, отуруп иш кыла турган машинада грузов пассажир кимде Талас Бишкекке каттайын дегендерге сон вариант. Мына акелер мындай жеңеше эмес, сразу машвара келип алып кое турган машина бул. Акустика сон. Какта жүрүз? Ресторанда Круска нормальный вариантта кимде мынакей. Ашуга нар берки, каттайын дегенде мотор привозной болду. Ишке даярда пачка рестор менен. Өтсө мүмкүн бата. Көрсөткөн номерге чал, байланышыңызды осмотрибиз, автосондос келип содлашсаңыздар да болот. Өтө жакшы вариантта CRV левый руль автомат туугандар мынакей. Оформление жактан так сразу өткөрөт, штраф аресттери жок, төртөө тең жакшы. Близак покрышкаларда окшош титандарда мынакей туугандар. Кузов көрүп аткандай эле
полный освежонка болгон. Бир сыйра чириктери жок. Байкаңыздар туган. Лобойдо трещина бар. Ички салонуна кирсек. Бүт бар иштейт. Туганда печка Ташкент штат, магнитофон, торпедалар бүтүн. Химиянын эч кандай кажети жок. Жууп тазалап келиптир мынакей. Байкаңыздар. Сонун вариантта чыгып атат. Бир жакшы Passat'тын базына чыгып атат тугандар мынакей. Запас газы бар. Bunun gazı da var tuğanlar. Gazını көрсөтө аласыздар. А так газ, бензин иштейт. Мотор коробкасы жакшы. Базына келе турган болсок 375 000 сом деп койдук тугандар. Кимге серво, лево руль, автомат кызык болсо, мотор коробкасы жакшы. Талас областы от, Кировка району тугандар. Биздин автосалону от, келип көрүп жакшы айдап кетиңиздер. Şükür şükür Dağda şükür